Kupita siku 2 Mungu akamletea mlemavu. Mimi nimekupenda. Akaanza kuambia mimi nimekupenda. Akaambia kweli aje Mungu akitende. Je, oyaje huyu umemletea. Yandikiye ishengero rya Tesalonike. Watesalonike wa kwanza igice cya 5 ku murongo wa 24. Cya 5. Sura ya 5 mstari wa 17. No murongo mugufi cyane gose ngo tugiye guhagarara. Mstari mfupi sana. Kwa Kiswahili wasome mu izina rya Yesu. Kwa Kiswahili tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tusome. Salidi kila wakati. Amen. Amen. Musenge ubudasiba. Amen. Amen. Iko ndio jambo imana ya Biblia tusange neno la Mungu amempa tuchangie siku ya leo. Aniki Paulo, hii ni kipindi Paulo alikuwa alibucha Tesalonike. Alikuwa nakumbusha wa Tesalonike. Ababwira ati musenge, akiwaambia muombe ubudasiba, muombe bila kukoma. Mumasengesho katika sala zetu. Ni ufunguruzo, ni ufunguo. Urugendo turimo rwo kuza mu ijuru. Ni ufunguo kufungua. Ubibazo byose urimo katika shida ulizo. Amasengesho, maombi, ni ufunguruzo, ufunguo, kugurura, fungua kufungua. Ibibazo bya urimo, ingorane za urimo, matatizo na intambara urimo, shida unazo, amaganya urimo, vita unazo, amagogo urimo, vita unazo. Tugomba kwamba tusenge. Inatakiwa tuwe tunaomba. Ubuzima bw'umukristo, maisha ya Mkristo, ubuzima bw'umuntu wari wese, maisha kila mtu, no gusenga gusa, ni kuomba, no gusenga, ni kuomba, no gusenga, ni kuomba, no gusenga, ni kuomba. Nibwo buzima ndo maisha ugomba kubamo ibihe byose. Katika maisha yako ugatondo ugomba gusenga, asubuhi ombe, umugoroba ugomba gusenga, ombe, saa sita ugomba gusenga, saa sita ombe, uri umuduga, ukiwa na gari, uri umuduga, ukipanda gari, ugomba gusenga Imana, ukiwa ombe Mungu, ukavuga ati Imana, unamwambia Mungu, ujimbere yongiye, nenda mbele, undinde masanganya, unilinde, undinde icyacho cyose, unilinde matatizo. Ugomba kuba mu buzima bwo gusenga, uwe katika maisha ya kuomba. Ugiye ku kazi, ukienda kazi, imbere yo kutangura kazi, kabla hujaanza ugomba gusenga Imana, inatakiwa uombe Mungu. Imbere yo kurya, kabla hujala, ugomba gusenga Imana, inatakiwa uombe Mungu. Hari abantu bajya badasenga. Kuna watu wanakula bila kuomba. Mani tubabare cyane. Mungu tusaidie. Hari abantu bajya badasenga. Kuna watu wanakula. Ariko ubuzima tugomba kubamo katika maisha ubuzima bwo gusenga, maisha ya kuomba, ubuzima ugomba kubamo maisha ubuzima bwo kwamuri kurasenga, kugira ngo Imana ikugire neza, Mungu akufanyie vizuri. Inzira yo kuyaga n'Imana, ya kuongea na Mungu, n'amasengesho, maombi. Dushoboye kuyaga n'Imana, huwezi kuongea na Mungu udasenga Imana bila kuomba. Dushoboye kuba inshuti ya Yesu, huwezi kuwa rafiki kandi udasenga bila kuomba Mungu. Mani tufanye cyane. Mungu atusaidie sana. Ndio Paulo anababwira. Paulo akasema, Paulo anavuga ati, Paulo anasema usenge, ombe, usenge, ombe, kandi udasiba bila kukoma. Amen. 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 Tusenge udasiba bila kukoma. Icyacho cyose urimo, chochote kile, amasengesho afise ububasha, maombi na amasengesho afise imbaraga, maombi. Paulo na Sila, bari mw'ibohero, bararirimbye, ariko barasenga, inzugi ziriuguruka, ababashwe barabahogwa, mugihe dusenze Imana. Wakati tunao Shadraka na Meshaki na Abednego nabo nyene barasenze, bamaze gusenga, Imana ibagirira neza, baterwa mu itanure, itanure ryaka umuriro, nuko bari biteze yuko bashoboye gusha, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo bashitse hariya, batangura guhamagara Imana, batangura gutabaza, barasenga, 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 Imana yo mw'ijuru n'uyumva, yumva gusenga kwa Imana ibagirira neza. Umwami yari yiteguye kubabona yuko ubuzima bwabo bugiye kononekara, ariko Umwami amaze kuraba mu itanure,
kulikuwa na mapambano. Abona y'abagabo bane. Akaona wanaume Arabaza tayari mwasizeyo bangahe? Akauliza mliweka watu barababwira ati twasizeyo batatu. Wakasa tumeweka watu. Aravuga ati ariko ndabona wa kane. Ati naona kandi ndabona bagenda. Wanatembea witandura gato babaye. Kanuni la kubera amasengesho. kwa sababu ya maombi. kubera amasengesho. Kwa sababu ya maombi. Barababwira ati wakwambia kwa nimo bakureyo. watoweni. nimo bakureyo. Watoweni. Umama chayubaha Imana. Mfano makao. kubera amasengesho. Kwa sababu ya kuheshimu. kubera amasengesho. Kwa sababu ya maombi. Ndababara cyane gose. Anaumizwa sana. Iyo ugomba kumenya ingorane wakati unataka kujua shida umuntu arimo, shida mtu alizonazo, ugende kuri WhatsApp, nenda kwenye WhatsApp, ugende kuri status, uangalie vile wanavyopigilia kwenye status. batonganye watu wakiwa wamevurugana. ugomba kumenya ubuzima bwawe. Ukitaka kujua maisha yao, ugomba kumenya ko unezerewe. ukitaka kujua kama nina furaha, genda kuri status yao, nenda kwenye status yao. usanga bariko baratukana, unasikia wengine usanga basize mutangirindo ngo menye wivu bati ngombe, wengine nasema abafisi ngo chamanya tihagiye, utajua kama pameungua. ariko ubuzima tugomba kubamwo, maisha nataka tuyaishi. si ubuzima bwo kugenda kuri status, si maisha kwenda, sio tugomba gutangariza amagara yacu, si maisha sio tugomba gutangariza ingorane zacu, si maisha ariko tugomba kubwira ingorane. Inataka Yesu ni Yesu. Yes. Yesu wenyene. Yesu pekee. Tugomba kuba mu buzima bwo gusenga. Nataka tuwe na maisha. Si ubuzima bwo kugenda kuri WhatsApp. Si maisha kwenda. Si ubuzima bwo kutukanira kuri WhatsApp. Si maisha kutupia. Abana ba Kristo benshi anaumizwa. Iyo bagiraniye akabazo na mugenzi we. Abimanika kuri status. Anaviweka kwenye status. Ariko akibagira yuko anasahau ya kwamba ari ingeragezwa yuko tugomba gusenga Imana. Ni majali atataka tuombe. Bali tufashe cyane bose. Mungu akusaidie sana. Aha ku mavi amagoti hari ibisubizo. Kuna nini? Aha ku mavi hari ibisubizo. Kwenye magoti. Kwenye magoti kuna majibu. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Igisho majibu. Ntabwo zizoboneka kuri status. Majibu hayataonekana. Igisho unaenda kwenye WhatsApp. Igisho majibu ntabwo iri kuganira umwana w'umuntu. Majibu yanatoka kwa sababu unamhadisia mwenzako. Umwana w'umuntu mtu wamuganira unaweza kama ukivuye wiwe umetoka kwake iyo saha gene saa hiyo uwo mwanya gene muda huo iyo sekunde achahamagara mugenzi we anaita mwenzake ngo kantaka kavuye ngaha kafurani kametoka navuga ati nakavuye ngaha aseme fulani avuga ngo kanaka kavuye ngaha fulani kametoka. kubera iki? Kwa nini? Twatakaje ibihe byo gusenga. Kwa sababu tumepoteza wakati wa kuomba. Twatakaje ibihe byo gusenga. Tumepoteza muda wa kuabudu Mungu. Rimwe na rimwe wakati mmoja hari ubutumwa mpora ndumviriza. Kuna kipindi nasikiliza ujumbe. Bakavuga ngo ubutunzi ntibuva ku Mana. Wanasema kwamba utajiri utoki kwa Mungu. Ubutunzi buva mu kazi. Utajiri utoka kwenye kazi. Nahora ndavyibaza ko bimeze uko. Alikuwa anajiuliza inakuwa hivyo. Akona sanza atari ko bimeze. Akina alikuta si kweli. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo na Mungu linasema kwamba musabe, anasema muombe muzohabwa, mtapewa. Musenge, ombeni. Gusaba no gusenga. Kuomba na kusaba, kuomba no gusenga ni kuabudu. Amen. Amen. Ngo musabe muzohabwa, ombeni nanyi mtapewa. Ugomba gusenga, inatakiwa uombe. Ugomba inzu, ukitaka nyumba, ugomba kubanza gusenga. Omba kwanza. Hanyuma ijambo ry'Imana likambwira ngo neno la Mungu likamwambia murondere, tafuteni. Murondere, tafuteni. Ugomba kubanza gusenga, inatakiwa uombe, hama ukacurondera, alafu tafute. hama umaze kurondera, ukishatafuta ngo muzogirane, hapo mtafanywa nini? Chemuheraheza rivuga ngo malizieni sasa. Musabe, ombeni, muzohabwa, mtapewa. Murondere, muzogirane, tafuteni, muzoronka, mtajibiwa. Amen. Amen. Ariko urufunguruzo, lakini ufunguo n'amasengesho ni maombi. Ishengero ribuza amasengesho, kanisa linapokosa maombi riba rimaze guhenuka, huwa linaanguka. Abaririmbyi badasenga, waimbaji baba bamaze kunanigwa, huwa wanakuwa wameshashindwa. Abakozi badafise imyanya yo gusenga, watumishi wasipokuwa na muda wa kuomba, baba bamaze kunanigwa, hao wameshashindwa. Ubuzima bwacu, maisha yetu na masengesho, maombi, hakindi, hakuna kingine tofauti na maombi. Amen. Amen. Ufise kibazo, ukiwa na senga Imana, omba Mungu, hamagara Yesu, ita Yesu mu masengesho, katika maombi turabohogwa,
kuinuliwa. Masengesho. Katika maombi. Tunatabagwa. Tunasaidiwa. Abantu bakugiriye nabi. Watu wanakufanyia vibaya. Tukamba. Piga magoti. Basengere. Waombee. Why? Kwa nini? Kubera iki tugenda kubibwira abantu? Kwa nini tunaenda kuambia watu? Hari ngometsi. Kuna mu masengesho. Katika kuomba. Ngari umwaka. Mwaka huu. Namo mezi asigaye. Na siku zimebaki. Tugomba kuba abanyamasengesho. Tunatakiwa tuwe watu wa maombi. Amen. 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 Ndazi yuko kurya biraryoshe. Anajua kwamba kula ni vitamu. Nanje ndabikunda. Na yeye anapenda kula. Isimu yanje yiravye yuzuyemo ivyo kurya gusa. Simu yake ukiangalia kubera nkunda kurya. Kwa sana penda. Ariko tugomba imyanya. Inatakiwa gusenga Imana. Ya kuomba Mungu. Niba urwaye diabete. Kama unaumwa diabete. Birumvikana. Inasikika. Ariko fata amasaha 3. Chukua masaa 3. Ubwire Imana. Umwambie Mungu. Ati Imana muri bwa burwayi bwanjye. Mungu katika kugondoa. Sishoboye kwicara umwanya munini nari. Sitaki ariko ndaguha amasaha 3. Nakupa masaa. Fukama mu nzu. Piga magoti. Senga Imana. Omba Mungu. Hamagara Imana. Ita Mungu. Bwira Imana ibikugoye. Mwambie Mungu. Imana izokwishura. Na Mungu atakujibu. Amen. 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 Gusenga. Kuomba. Ntabwo ari gufata iminsi irenze. Sio kuchukua siku ngo kugira wishurwe ili Mungu akujibu. Ariko ukomeye. Lakini ukiwa na umubiri wawe ukomeye. Mungu ukiwa na uwezo. Fata umwanya wo gusenga ukwiye. Shika muda wa kutosha. Fata iminsi 2 yo gusenga. Shika siku 2. Fata iminsi 3. Shika siku 3. Bila kuza n'ukwezi. Ukiweza. Ujura n'ubuyi ku mugoroba. Ku mugoroba n'ubuyi gusa. Jioni unakunywa uji tu. Amen. Amen. Ariko umubiri ufise intege nke. Lakini mwili wako ukiwa dhaifu. Fata masaa 3. Shika masaa 3. Fata 2. Masaa 2. Fata umwanya uwayo wose. Shika muda wote. Ukwisonzesha. Kuomba bila kula. Bisigura. Inamaanisha. Nuguheba kile kitu. Kuacha kile kitu. Ufitiye uburenganzira bwo kukifungura. Ulikuwa na uwezo kukila. Ukakireka. Na unakiacha. Ukatembelea Imana. Na unakuja mbele za Mungu. Niko gusenga. Ndio kuomba. Amen. Amen. Ariko kiba abantu umunsi. Lakini kinachomuumiza wakati. Abantu benshi barasenga. Watu wengi wanaabudu. Ariko tusenga tufite ibigirwamana. Wanaomba wakiwa na miungu. Tusenga n'ibigirwamana. Tunaomba na miungu. Tusenga n'ibigirwamana. Tunaomba kwa miungu. Ukienda kusenga. Unaenda kuomba Mungu. Wasenga mbele yawe. Unasema Mungu nimekuja mbele. Uyu munsi ungirira neza. Leo nifanyie vizuri. Ukaririmba. Na unaimba. Unaona. Unahejeje. Ukatusimbira kwanza kuri WhatsApp. Alafu bado hujamaliza kuomba, unachukua simu unaenda kuangalia WhatsApp. Ukachukenda kuri YouTube. Alafu unaenda kwenye YouTube. Ukatereza yo ngo bavuga maki. Unaenda kuangalia kuna nini kule? Hariho abandi. Kuna wengine. Sigaye mbona bari postinga. Umunsi ni ku musozi. Ibyumweru 2 tutajya. Wengine wanaposti leo tutakuwa mlimani, tutamaliza wiki 2 bila kula. Uko wibwire bande. Sasa unamwambia nani? Abantu benshi ntibamenya gusenga. Watu wengi hawajui kuomba. Nico gituma baba imbere y'Imana. Ndio maana kila siku wapo mbele za Mungu. Batumi Mungu. Na wanaenda vumbi tu. Atana kimwe cyahindutse. Bila mabadiliko yoyote. Atana kimwe cyahindutse. Bila mabadiliko yoyote. Kuna yuko batwara n'ibigirwamana. Kwa sababu wanapeleka miungu. Gusenga. Kuomba. Nukwibaza. Ni kujiumiza. Abandi babigira nka pari. Na wengine wanafanya kama vile michezo. Harano bagenda gusenga bagatwara na magodoro hali mu misozi. Wengine wanaenda kuomba wakiona kule milimani wanapeleka godoro. Bagatwara n'ishuka nziza. Wanapeleka na shuka nzuri. Hanyuma bagira ndi bakigamira. Alafu wakimaliza wanalala. Wewe muga ugiye gusenga. Wewe ndugu yangu. Utujyama ku igodoro. Wewe ulale ku igodoro. Ibyo birashoboka. Hivi inawezekana kweli? Yesu aligetsemana. Yesu alipokuwa Getsemane. Igihe alikuwa arasenga. Ibindi alikuwa naomba. Yagendera aca ku mabuye. Alikuwa anapita kwenye mawe. Na wengine akagerera akagwa. Anatereza na anguka. Alikuwa ararondera Imana n'ubushobozi. Alikuwa anatafuta Mungu na uwezo. Ariko Mungu gusenga. Lakini kwa sasa hivi kuomba ni bikomeye cyane. Ni vitu vigumu sana. Ariko umunsi leo ijambo rikubwiye ngo neno linasema tusenge, tuombe ubudasiba bila kukoma. Amen. Amen. Ukumeze kose vile ulivyo. Ntiwumvirize abagucira urubanza. Usisikie watu wanayokuhukumu. Hamagara Imana. Ita Mungu. Ibisigaye Imana izokugendera. Mungu kinachotakiwa Mungu atakubwira ati mwana nje kiniki si cyiza.
Mungu atakuja kwako, Mungu akwambie hiki na hiki na hiki si kizuri. Hariho abantu bacana intege. Kuna watu wengine wanavunjana nguvu. Wewe na uosenga. Hata wewe uombe Mungu. Hachimana hiyo. Mungu aweza kukujibu. Anaweza kufanya. Abantu mwe nabo baba. Watu wa hivyo namna hiyo. Ari kwijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Liratubwira ngo dusenge sadiki kila wakati. Amen. Amen. Kusenga birimo ubushobozi. Kuomba kuna uwezo mkubwa. Iyo tusenga tukiwa tumeomba, hari abantu bako barasenga Imana. Kuna watu wanapoomba Mungu babwira Imana ukamenya ni migani. Wanamwambia Mungu nafikiri ni methali. Kusenga, kuomba, uba winjiye mu rugamba. Kuwa umeingia kwenye mapambano. Amasengesho, maombi, aba ari amasasu. Yani ni masasi, ni silaha. Leo ugomba kurasa. Inatakiwa utumie kile chombo chake, ile bunduki. Itiro ryatamwe kugomba dangiza, itiro ryatamwe kwafata. Na anaona kama usingizi umeshawashika, nataka malize. Kuri YouTube. Lakini kwa YouTube hapa, tunakesha. Bali tufashe cyane bose. Mungu atusaidie sana. Leo, kwa hiyo kusenga, kuomba, n'urugamba wawinjiyemo. Ni vita huwa abantu basenga ngo Bana, ngo navya bindi byose ngo vyibuke. Kuna watu wana Mungu hata vile vingine uvikumbuke vyote. Iyo uriko urasenga mwene uko, ukiwa unaomba Mungu, nibuka wotwara imbunda yawe, ikawa vile unaweza kuchukua utazumasi yari hujui adui yako yuko wapi. Amasasu kwa papa. Hakuna wewe kurasa mahali popote bila kujua. Amen. Adui yako yuko wapi? Kusenga, kuomba Mungu, ugomba kurasa kuri kija kintu nyetakiwa ulenge. Amen. Ugomba kazi, kama nataka kazi, kirimana yes. Mwambie Mungu yes. Nagomba kazi. Nataka kazi. Kazi sigomba kazi ko gukora ku cyumweru. Sitaki kazi ya kutumika jioni. Gomba kazi ko gukora kuwa mbere kugeza kwa gatanu. Nahitaji nipate kazi. Kwa gatandatu no kwa Mungu ngereye kutoka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili nahitaji nende kanisani. Atokupa. Mungu atakupa. Amen. Amen. Atokupa. Mungu atakupa. Nimbukeneye abana. Kama nahitaji watoto. Arabana mana, ngochenda kwamba kubyara. Anamwambia Mungu na mimi nahitaji watoto. Chose no yakira noshi. Kile chote utakachonipa nitashukuru. Hanyuma Imana yaguha. Mungu akikupa. Tena gomba gakobwa none ndosaka huu. Mimi mwana nahitaji kabinti sasa nimepata. Uri kurasenga Imana. Unapoomba Mungu, rutinye wumva isoni imbere y'Imana. Usisikie uoga ama aibu. Yebwire. Mwambie Mungu. Ndagomba umwana w'umuhungu. Nahitaji mtoto wa kiume. Utumbereza honye. Nyosha maelezo. Mali zoko. Na Mungu atakupa. Mali zishwe. Na Mungu atajibu. Amen. Amen. Ugomba umugabo. Ukitaka ubwira Imana, ngene y'umugabo muremure. Mwambie Mungu nahitaji mwanaume mrefu. Kitambi kinini. Ana kitambi. Sana mezuku. Ama umekonda. Icyo cyose ugisabye Imana igukonye. Chochote kinachomwomba Mungu atakupa. Hari abakobwa mu gusenga, abakobwa. Mabinti. Yesu ashimwe abigeme. Mabinti. Abigeme Yesu ashimwe abe. Mabinti Bwana Yesu asifiwe. Ni mundabe. Mwangalie huko. Hari inyuma ndabe. Mabinti. Look me. Guys, mwangalie huko. Rabino. Mwangalie huko. Amen. Amen. Uri mukobwa ushaka umugabo. Mabinti kama nataka wanaume. Bwira Imana. Mwambie Mungu. Keneye uwitse. Nahitaji mwanaume amesoma. Keneye muremure. Nahitaji mrefu. Keneye muto. Nahitaji membamba. Imana izokuzanira uwonyene. Mungu atakuletea yule. Amen. Abakobwa hari umukobwa yambaye se ngo ndamusengere. Kuna mtu mmoja alimpa abusaje kwa. Ambwira ngo akeneye ndamusengera ngo umugabo. Akamwambia nahitaji uniombee. Ndio ndamubwira ati ndamusengera. Ugomba umeze gute? Akamwambia unataka mume wa. Ambwira uwari wese. Mwanaume yote uwonyene. Ni huyo. Amen. Amen. Buchiye kabiri. Alipopita siku 2. Mungu akamletea mwanao. Mimi nimekupenda. Akaanza kuambia mimi nimekupenda. Akamwambia kweli aje. Mungu akitende. Je, oyaye. Huyu umemletea hapana mchungaji. Ndamubwira ati wewe. Akamwambia wewe wavuze ati umugabo uwari wo wose. Unipe mwanaume yote. Tora ni kwawe. Chukua ndio ule uliomba. Tora, chukua. Nari namuteguye. Alikuwa amemwandaa. Nari namuteguye. Alikuwa amemwandaa. Ndamubwira ati mbwira uko ngoyanye ngo wari wo wowe. Akamwambia unataka mume wa aina gani? Nani chana mume yoyote yule. Ndagenda kumaba. Na yeye akaenda
ndamubwira rero Yesu akamwambia Yesu nakagomba mugabo fulana na kazi kandi uwari wo wose yavuze yo mweme mwanaume yote ugurura imiryango fungua milango Yesu amugurura Yesu akafungua amuzanira uwari wo wese akamletea mwanamke na tena ule mwanamke akamkataa kandi n'ubu ntararonga n'ubu ndasubira kumubaza na mpaka sasa hivi hajapata wa kuuliza. mali tubabarire cyane Mungu atusamehe sana. Leo nico gituma ndio maana icyo usaba cyose Imana iragitanga. Kile unachokiomba chote Mungu anakupa. Nimusenge, ombeni. Ikigeragezo cyawe, majaribu yako kigomba kuvamo majaribu yako ikishinda ntahe yatoke ushahidi. Amen. Ushahidi ikishinda ntahe nimudufashe karatuja shukrani. Amen. Ubarikiwe tumishi. Amen. Indwara yawe urwaye, ugonjwa wako igomba kubamwo amashimwe. Ule ugonjwa wako inabidi kutokemo shukrani. Ndio. Amen. Hagomba kubamwo amashimwe. Inatakiwa kwa mashimwe atana na hehe. Sasa hiyo shukrani hapa kwenye magoti. Amen. Amen. Icyari cyo cyose senga Imana. Chote omba Mungu. Abantu benshi bari mu ngo zirimo intambara. Watu wengi wapo kwenye miji ya matatizo kwa sababu ntibaba tujimana timbana. Hawajauliza Mungu rukamuzaniye niko cha mwanaume niletea ni sahihi. Yaraje gusa I love you. Alikuja na kupenda. Babe baraterukwa. Wengine ukanyanyuliwa. Abandi baragira mariage. Wengine ukafunga. Ariko bibagira kubaza Imana. Lakini wakasahau kuuliza Mungu. Ubuzima bugeze hagati ni ntambara mu maisha yanapofika katikati ni shida. Kubera iki? Itusenga Imana. Kwa nini hatuombi Mungu? Hatuombi amasengesho, maombi n'urufunguzo. Nubwo wowe ufite iyo ntambara ariko hata kama na ushoboye gusenga Imana. Imana igahindura byose. Na Mungu akabadilisha. Amen. Imana irahindura biciye amasengesho. Ukavuga ati Imana hindurira uno mugabo nibadilishie amere neza, mwanaume wangu abadilike, ahinduke mu ngeso, abadilishe tabia zake. Arahindura amateka. Mungu anabadilisha. None rero muri mu ntambara, ukiwa kwenye vita, ijambo nakuzanira uno munsi, neno la Mungu amekuletea tuwe mu buzima bwo gusenga, tuishi katika ubudasiba, tuombe bila umwanya uwari wo wose, wakati tusenge, tuombe akanya kariko kose, wote uhagaze no ku murongo hajya mu kazi, ukisimama hata kwenye mstari pale kazini, kumuvuga ati girira neza muri iki nabira abana banje bahinduke, umugore wanje ahinduke, Mana nzigamira abavyeyi, Mungu linda wazazi wako, nzigamira sepake Mana, nibidie sepake, ivyo byose ukaguma ubivuga, ivyo nivyo sengesho, Imana igomba ko tubamo. Ndo hicho Mungu anataka tuishi ndani ya abumvise amajambo y'Imana, waliosikia maneno ya Mungu, Mungu awabariki nyote. Amen. Amen. Mubarikiwe.